Venga, voyaso, avina, vina, avina, vina, avuna mumba, unamo, ware, chitao, avina, vina, avina, vina, taturina, tatoro, are, melao, avina, vina, avina, vina, oyateva, uya, sivana, tupoa, ndaenena, enatope, ninimondi, nikona, venga, vayaso, avuna, vina, avina, ahona. Ari bonye matarwane chabe. Mzimu wa Abraham, mzimu wa Isaka, mzimu wa Yakobo. Riliwa chilichanchi ngapa. Richiliwa uvusha mzimu ngari kaduwa bachirao. Mnanga rado raliwa mzimu wa kutira manda torno dediza batu bane mzimu wa kutira manda tiba bakatungo zote za shango. Na bashikisa pano msanda. Mnanga liko rikotsi choshika chipinga mzimu wa kutira manda chori chume. Kwani ramba mzimu wa kutira manda toribana rine. Sajino rifupe isana aona babiri kana bararwana yakubangana zana nisbi kati yasho. Farisana mzima kutira manda te ni patcheze zindibazo. Ni patcheze na bwimbereri, ni patcheze na tuzunga zuitiwa. Mnanga baba bakabave botakala bopola. Mnanga bana batodo wangu bajibi ni bangwele jibi. Bana batodo buketwa ni bane buketwa. Bana batodo ndobeza manda mwe mketwa ni bane. Mnanga ndikotenda ndozitazo tengazina la Yesu anukubiyoskale. Amen. Amen. Hallelujah! Amen. Hallelujah! Amen. Vuserero wachikunda marema. Amen. Vuserero wachikunda marema. Amen. Kariliwo mutimu walishikisa liaduba lera warikoni rabelisa. Gochikunda marema. Enadani danga kanje sililindele. Zalifigile. Hallelujah. Arichiriwa ngamanda botobele. Boshikunda marema bo baritendera radwita mvusira zofana umtano wabo. Amen. Manje ke siyayibonga inkosi uchikunda marema osenzele umusa ukuthi kuzoyenziwa imvuselelo kule indawo. Now we would want to give our gratitude to Chief Chikunda Marema, who has privileged us and allowed us to actually come and conduct this service or this series of service in his area of the jurisdiction. Amen. Na msidi tuwalabu dilihuwane karina wa evangeli na udofura ino chumele na mranga panda wa shubo sinyati. Now for us it is a big day to be also graced by our president and our overseer who is in our midst. Nagiti na guli tuba elihle lokuti sibe nomkholi phakathi kwethu. Richiliwa na watu bote boshikaho nga chino chikatu dofura mbuse chino chumele na rina ngano matekwana. We are also grateful to those that have actually managed to come and open this series of services this evening. Tichitenda bona babo bakwanisa kuti bashike tizozarura msangano uno tiri pamwe chete. Amen. Sinorikodiwa za ndutuku zinera banazo fano. Amen. Una ndutuku zineza bafa mbili. Usongo wana mtono yakazo zinabane bazo bondo zishumisa. Amen. Habana zila mbili zirapala zonofana. Za watu wa chinani zila zote. Amen. Habana zila mbili zirapala ni zote fatwa dina. Zote doshumishanga watu wa sifuma kazini na wana babo na ingwire msanda. Amen. Amen. Now as far as our ablution facilities are concerned, they are arranged as follows. The two blocks here, or the two facilities here,
they are reserved. Don't use them. The next one in the middle here, they are actually for our male companions. And the last ones at the further end, they are for all our women folk. Manjege izinto zethu zimi ngalolu hlobo bantu bakamlimu ezingapha phezulu lingasebenzisi zinomsebenzi wazo. Lezi esiphakathi ngezabo baba, ezisemuva ngale ntshonalanga ngezabo mame. Empumalanga. Ngizabo mme. Rirabelisa bathu bana kati dabara zindilani ngori mutangano nomulwane bathu ndibanje bakodaho kala machero kari barabelise bote bachimbire zwabudi badosika riberote kaino chumelo kulane ngotorali. May we also remember to pray for the many that are still coming to this meeting, that are still on their way so that they can arrive safely. Sikuregele bonke basezindleleni ukuthi inkosi ibakhokhele bafike ngomusa ngesikhathi esifaneleyo. Amen. Silungu. Sengikhulumile. Okay. Hombuwa zoro ziliwa zidowanala maranga ndira ya chipinga mlandu wa chipinga. Ziliwa zidofuwa bene ubakova ukulefezi uvala machero usika mshimo chipera ziliwa zidowa zihone. Maranga ano matekwana kaziliwa ngabena bakova kure na baini banukova bo Johannesburg bakova bo Zimbabwe kaba babone bane bangasuka bawana ziliwa. Mara uva machero watu botondo wapano watu wana ziliwa pano. Hallelujah. Because of time constraints, food was not prepared enough for everybody, but it shall be reserved for those that are coming far away across the borders and also those that are coming from Joburg. But tomorrow everybody is going to be catered for. Manjeke ukudla okulungisiweyo namhla ngokwabantu bemzini kodwa kusasa ke kuzaba nesikhathi sokuthi abantu bonke balungiselele ukudla. Dubala machero ngamakachumira ya macheroni ba botobera badolumisa bayini babo boda umtani wabo ngachifunga chofanerawo. Manje ke kusasa inkosi yethu iza kubingelela ibandla nabo bonke ababe befikile ekuseni ngesikhathi esifaneleyo. Tomorrow we are going to be privileged so that the chief can actually welcome everybody that would have arrived by that time. Amen. Karira besefora pandai fangeri. Let us pray for the progress of the gospel. Gatina matire kufura mberi kwa evangeli. Udapo na shikunda marema ndipindu ya zitabele zo rabel sefora pandai fangeri. Dingazo nikobona mvusezo yo fura ya shikunda marema. The fact that we are here is actually God answering our prayers. Ukuthi size sibe khona hapa kutshengisa ukuthi uJehova uyaphendula imthandazo. Karira bese mwinga mare washu anera mufuna bosinyathi. Na miyashu bana baritogomerera muranga panda washu. Let us remember to pray for our overseer, whom we love very much, together with his family, especially his wife, who actually does this great job of looking well after him. Sikumbule njalo ukuthandazela umkholi wethu kanye nomama oyomxhasayo kulomsebenzi omkhulu okushunyayelwa kwevangeli. Amen. Ridoberera besabe wafunzi ba bodo zote South Africa ya Zimbabwe ya Mozambique ya Botswana ya Australia shiyanga ngena Zambia ribarabelise ba hwarise bakono hwarisa mthuse za mthu wa mdzimu ngomuhwarisa mushumelo muhulani mungapha. Manje ke sikumbule ukukhulekela abakhulu bebandla abeboard abakhona abasakazeke wonke amazwe eZambia, Malawi, Zimbabwe, Australasia endaweni lapha bakhona bafuna imthandazo yebandla. Manje ke thina matire ma board members bari kunyika zakasiyana siyana nokuthi ukuthi basarifambe zvakanaka vanoda mina mato yedu. Amen. Rabese bafunzi bote the full time pastors bohora mushumo zvibidzoni zote shango lote ribarabelise mudzima vape manda vashume mushumo wa mudzimu votakala. Now we should also remember to pray for all the full time ministers so that they can carry their duties in a jovial manner. Sikhulekele bonke abasebenza ngokupheleleyo ekuqhubeni kwevangeli ukuthi bayenze lo msebenzi ngendlela bejabula. Bafunzi bote bachumali bote badikoni bote baimbeleli bote barabelisane ngachacho uri nabone bashume mushumo wa mdzimu wotakala mdzimu ndo bafata chetsa. And everybody who is in the field of God working various duties,
let us take them to the Lord in prayer. Nabo bose vari mumabasa akasiyana siyana okufambiswa kwevhangeri ngativarangarire pamunamato nenguva dzose. Zvote zvinoraitelwa nga mudzimu richikorabhera ngori tshumelo ya mudzimu ichipera imwe naimwe ina patuchedzo yayo. Voporawo malwadze vadovanawo navatanga pala vatushamba zori kavaribudze zvemudzimu vaitera nimwarise zvonaitera uhangorwa zvivi uwana kuketwa manda muya muketwa wopora malwadze umwarise pala mnangoni kavatanga vanhu vavo imwane pala. Now we know that God works in our midst every time that we come to the altar or we pray wherever we are. God answers our prayer, and when He has answered your prayer, please make it known when you get out of the exit there and tell them that I have received so and so or such and such a blessing. Siyakwazi ukuthi uThixo uyasebenza phakathi kwabantu nxa becela izinto manje ke nxa usutholile into oyicelileyo kuJehova yazisa kulabo abazabe bekhona eminyango ukuthi mina uJehova ungenzele lokhu nalokho. Vote vana vafa vachilwala mivilini vasina mutakalo vachisvika pala mnangoni vodzawana na vafunzi voimane pala vafirenepo varapelelwe mudzimu dovapatuchedza. Now all those that are not feeling well, probably from various sicknesses, when you get or when the service is over, there are going to be ministers that are going to be stationed at the entrance point. Pass through, they are going to lay hands on you, and that prayer or that act is going to make you whole. Bonkeke ababe bengaphilanga kahle emzimbeni nxa bephumayo inkonzo iphela ukuze bekunabafundisi eminyango hambani khona phana bazokulibeka izandla njengokwezile inkosi liyakusinda. Vote vasina maedhelo tshumelo nechipela vasalenga komudhendeni vatosumbedzwa vadedela hone. All those that do not have any place to put up for the night, when this service is over, please remain behind so that accommodation can be organized for you. Vese vanenge vasvika vasina kwavangarara maneruka na tshumiro ichipera sarai muno mutende mugogadzirwa nzvimbo yamuchanozororera kwairi. Imwe tshumelo yavudi tovaone machelo nga chipinga cha 9:45. Manjeke enye inkonzo enhle kakhulu yokuba khona petendeni kusase kuseni ngo9:45 imwe tshumiro ichavapo mangwanani nenguva za 9:45 mangwanani. Vatu vote vakohumbere iyo ramba vatu vote na valwadze nithena vo machelo nirambe vatu vote nisokosiya muthu na vana vanu nithenavo mumwe na mumwe na vana vulwadze ane avana thaidzo nithenaye nivone ivangelizo liitamini kha valwadze nikolo vatsala nizithanzi dzazvo. Amen. Manjeke bonkeke nxa lisiya emizini khambanile batshela bonke abagulayo nabantwana nabanjani bonke abafuna abakufunayo kuJehova beze lapha bazazibonela bona ngokwabo ukuthi uJehova uyasindisa. Zvino kana makakuva pano, when you actually finish this service, please go and invite everybody with various sicknesses so that they can come and witness for themselves that God still works in the midst of people. This barren land.
Wera
Karibu ya mazo wantabele. Zinalala koti nala murana mu yamkhetwa. Babara ulebuwa mugashipinga chino muno wangu. Urukubanganya ubaote muno wabote mzimana. Zote zonetiwa rukubanga ruzura pazoto rari muno wangu. Zopelela. Sosala ofili fila muno wangu. Nela babanga muramanga wote mzimanga. Lirura fila lirura marwazi. Lirura na zwibi. Lirura kutana chazo zote. Muno wanga muno mua daupano olemerwa. Ngasikati chino murule munwanga ndodeba zimbiru zashu ndurubona rote mudzimwanga warutawa rote munwa batatu munoto kosana mandote baba rori buwa ngazana Jesu ana zero kuya ngotabanya amen. Hallelujah. Sibonga ukufika ethubeni lelizwi likaNkulunkulu. Amen. Kuyazijabulisa kakhulu ngoba ilizwi likaNkulunkulu yilo asebenza ngalo. Amen. Yilo aphilisa ngalo abagulayo. Amen. Yilo asindisa ngalo abayizoni. Amen. Yilo asusa ngalo nemoya emibi ekhathaza abantu. Amen. Nenhlupho zonke ngelizwi likaMlimo ziyaphela. Amen. Vari riaribuwa usikiswa kha tshifhinga tsha ipfila mdzimu. Ipfila mdzimu rialitakalira nga maanḓa. Ngauri ndi kha ipfila mdzimu une malwadze a fhola, ndi kha ipfila mdzimu une dzithaidzo dza tandululwa, ndi kha ipfila mdzimu une zwivhi zwa hangwelwa, zwoṱhe zwi wanala zwi tshi bva ipfini ḽa mudzimu. Zwino ri khou livhuwa mudzimu wa ri swikisa kha tshifhinga tsha ipfi ḽawe. Kule mvuselelo yalapha kuyezwakala ukuthi uMlimo uzasibusisa. Amen. Amen. Parumutsiriro runo panonzwika kuti Mwari vachatikomborera. Amen. Tichibonga Mwari zvikuru naivo Chief Chikunda Marema. Amen. Kuti nhasi manheru tichivhura rumutsiriro varipo pakati pedu. Amen. Nicholoku kuti sibonga uNkulunkulu ngoChief ukuthi namhla sivula naye ukhona phakathi kwethu. Amen. Bari zwiapfala kha mvuselelo heyi zwa uri ri khou yo fhaṱutshedzwa zwihulu. Bari ri khou livhuwa nga maanḓa na thovhele Musanda vho Chikunda Malema vhe vha tenda uri vha ḓe navho vha vule na riṋe tshumelo heyi ya u vula. Now in this revival we can feel and believe that we are indeed going to be blessed. And we thank our Chief Chikunda Malema, who also came to be amongst us in this opening service. Manje ekuvuleni lapha
kulapha sinikana amazwi kaNkulunkulu. Amen. Ama chapters la sizakhuluma kuwo. Amen. Asikuthatha ithuba elide ngoba lusuku lokufika. Amen. Kura kusasa ngomsaka mlimo siyabe sesikhuluma ke sibonisana indaba. Amen. uNkulunkulu athanda sikhulume ngayo. Amen. Nasathi zothola inkuba yakareba nokuthi kuvura chethe. Amen. Asibe kuvura ndobathi nophana nama chapters. Ishokora tichashandisa. Amen. Asika na ukaterera mumoyo nomupfungwa nechimiro zviri kunzwika kuti pari mutsiro runo Mwari vachadropafadza. Amen. Bari kachumero hei ya uvula ndione unera wana ipfi na dzindima dzine rakoyoshuma ngadzo. Bari aingadova chumero ine adojia chipinga chilapfu fedzi machero ndiyo unoone adowanala chipinga chilapfu chauri ndima edzi dzine dzadova dzikovaliwa dzitaruchedzwe nga ndila yopereraho. Bari arali wanga vula mbilu watecheresa udozvipa zvauri kamvuselero hei rikoyopatuchedzwa zvihulu. Now in this opening service, this is where we get our scriptures that are going to be used for the revival. Now it is not going to be a long service because it is an opening service. However, tomorrow it's going to be a day wherein we are going to hear the full word of God and hear these scriptures being expounded. Now the overseer says, if you can listen, you can feel it in your heart and believe indeed that we are going to be blessed in this revival. Mark 16 verse 15 and 16. Amen. Amen. Marko 16 verse 15 and 16. I will read in English as he reads in Venda. Amen. But I'll be taking two languages, Zulu and Shona. Amen. He will be taking two languages, English and Venda. Amen. Because abaningi abalapha ngabezwa isiZulu. Abaningi kakhulu balapha ekhaya ngabezwa isiVenda. Amen. Kanti ke nge-social media le esakazayo ezweni lonke sinabaningi abakhona enkonzweni lathi. Amen. Bekhangele kuma na screen abanye belalele kuma audio. Amen. Ngakho ke sizasebenzisa indima ezine. Amen. Mina ezimbili yena ezimbili ukuze at least kube ngcono. Amen. Bari rikoshumisa ndimi na baingameli badovala Biblia chikuwa fedzi vachiotaruchedza vadotaruchedza nga chindevele nanga chishona nendidova ndikovala Biblia chivenda kaudologa ndidodologa nga chivenda nanga chikuwa. Bari vatu vanji vari apa ndi vane vapfa luambo lwa chindevele na vane vapfa luambo lwa chivenda. Fedzi rina petu a social media une vanji zva zvino votarera kha zviskirini zvavo vakotechelesa chumelo hedzi zvino vunji avo vapfa chikuwa. Amen. Hallelujah. Amen. Siqala ke ku Mark 16 verse 15 and 16. Amen. Verse 15. Amen. And he said unto them, Amen. Go ye into all the world Amen. and preach the gospel to every creature. Amen. He that believeth and is baptized shall be saved. Amen. But he that believeth not shall be damned. Amen. Marko 16 verse 15 and 16. Amba navo ari yani mashangoni yote ni welele mafungo madipa kazvibumbya zvote. Otendawo alovedzwa udochidzwa asongotendawo udolatwa. Amen. Romans chapter 1. Amen. That's our second chapter. Amen.
indima yethu yesibili abaseRoma, Romans chapter 1 verse 16. Amen. For I am not ashamed of the gospel of Christ, Amen. for it is the power of God unto salvation Amen. to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. Amen. Baroma ndima yashu ya bubili, Baroma chapter 1 verse 16. Ngauri atina thoni ndi chiyamba mafungo madipa Kristo. Ngauri one ndi maanda mzimu auchidza bothe batendaho. Othoma kha Vayuda zvino oya kha Vagerika. Hallelujah. Amen. Psalms 107. Amen. Amen. Verse 1 and 2 and 8. Amen. Verses 1, 2 and 8. Amen. Yes, of course, even including verse 3. Amen. Oh, give thanks unto the Lord, Yes. for he is good, Amen. for his mercy endureth forever. Amen. Let the redeemed of the Lord say so, Amen. whom he hath redeemed from the hand of the enemy, Amen. and gathered them out of the lands, from the east and from the west, from the north and from the south. Amen. 8. Amen. Oh, that men would praise the Lord for his goodness and for his wonderful works to the children of men. Amen. Hallelujah. Amen. Zipisalema 107 verse 1, 2, 3 na 8. Libuwani Yehova, ngauri ndiene wabudi, ngauri butu hawe ndi alini na lini, ngabaralo balamulelwa ba Yehova, bea balamulelwa bokhakelwa, bea bakubanganya bava bubaduba na bukobela, na thungo ya nthanangeilwa njeni. Verse 8. Bene bonga balibuwe Yehova, butu hawe na madembe aita kha bana ba bathu. Hallelujah. Amen. John chapter 3. Amen. Amen. John chapter 3. Amen. Verses 1 up to 3. Amen. And verse 7. Amen. There was a man of the Pharisees named Nicodemus, Amen. a ruler of the Jews. The same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God. For no man can do these miracles that thou doest, except God be with him. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, Amen. except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Amen. Verse 7. Marvel not that I said unto thee, he must be born again. Amen. Yohane ndima ya vuraru baka verse 1, 2, 3 na verse 7. Amen. Oba una mutu wa bafarisei ane apfi Nikodimo, muulwane wa Vayuda, ene adayeso busiku ari Rabi, riazvidiva zvauri umufunzi abva wa mdzimu. Ngauri auna mutu akonawo uita madembe haya ane waita, arali mudzimu asinaye. Yesu apindula ari, ngongo ndiyaubudza, mutu asaita udobo bebya, mubuso wa mzimu hakoni ubona. Verse 7. Usongokanuka zvenda ubudza ndari, nofanera udoba na bebya. Amen. Lastly, 1 Corinthians chapter 15. Amen. Verse 57 and 58. Amen. But thanks be to God, Amen. which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Amen. Therefore,
my beloved brethren, Amen. be ye steadfast, unmovable, Amen. always abounding in the work of the Lord. For as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Amen. Bakorinta yotoma ndiyo ndima ya upedzisera. Chapter 15 verse 57 na 58. Mudzimu ngari buwe. Ane arine gundo nga murena washu Yesu Kristo. Ndizvone varatu vanga vanenda vafuna. Kwatani nisongo dzinginyeya. Nisimese ushuma mushumo wa mdzimu hote. Nizvidive zvauri udinetisa hanu asiyapedzi murenani. Amen. Yeah, inkosi kumele ibongwe. Amen. uThixo makabongwe. Amen. Ngoba muhle uThixo. Amen. Ngoba nanku sesilapha koChief Chikunda Marema. Amen. Njengokutsho kombhalo nguThixo osibuthileyo. Amen. Usigcinile. Usinqobisile impi. Amen. Ngoba uSathana akakuthandi lokho. Namadimoni akakuthandi lokho. Amen. Kodwa ukuzibona sesilapha so nguThixo. Amen. Osinike ukunqoba. Amen. Kungakho namhla ekuvuleni la Yebo. simele sikhulume ngokubonga. Amen. Simele simbonge Amen. ngenhlanhla engaka. Amen. Mari ngathendi kwebanikana. Yes. Imanza kuona tichifambisa vhangeri diaborosi hadi, madimoni hadi, navaroyi havadi, zvinova disturba izvi. Asi kuona tabudira kuungana for that matter pamusha pachief. Mwari ngaatendwe. Amen. Amen. Nokuti watipa kukunda. Yes. Watipa gundo pachivhenda. Amen. 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 Zviona tabungana kudaiso. Mwari ngaatendwe chokwadi. Amen. Hallelujah. Amen. Bari mudzimu ngari buwe. Ingango mudzimu ngari buwe. Ngauri rokuvangana ngaurali. Ndi mudzimu wazvitendera. Ngamanda rokuvangana panda kosi. Panda vamusanda vashuvo Chikunda Marema. Rikoribu wa mudzimu ngazvo ngamanda. Mudzimu ngari buwe ngauri ndiene wari kuvanganya. Richibva tungo dzote dza shango. Arivuyisa radha rasvika hapa. Satani hatakari ngazvo. Ndizvone zvine zvamukakisa hezvi. Mara rikoribu wa mudzimu. Haikona Satani kupera. Namadimoni kafuna. Namadimoni. Navaroyi havadi. Amen. Bari asi Satani ayete ane hazvifuni. Namadimoni hazvifuni. Navaroyi havazvifuni hezvi. Bari kariribuwe mudzimu nga Yesu. Ngauri rozvipori orineya gundo. Nga murena washu Yesu Kristo. Zvino rokunda. Ndingazvo ripano. Zvino rofanela ngazvo uribuwa mudzimu. Now, the overseer says we should indeed thank God this evening. This is the sermon or the service to thank God. Because it is by God that we are gathered here today. It is by God that in fact we are gathered before the chief. The chief is even here amongst us. Now David said we should thank God who gathered us from all directions of the world. We should thank God indeed because the devil is not happy about this. Demons are not happy about this. Witches are not happy about this. All wizards, they are not happy about this. But we should thank God who gave us the victory through Jesus Christ. And tonight, this sermon is all about giving thanks to God who gave us victory through Jesus Christ. Yes, sifuna ukumbonga ngenxa yevangeli. Amen. Alayela ukuthi malihanje ngalo ezweni lonke. Amen. Amen. Lichinyayelwe kubantu bonke. Amen.
lelo vangeli Amen. lingamandla kaThixo Amen. okusindisa abakholwayo Amen. nokuphilisa abakholwayo Amen. nokwenza izimanga Yes. kwabakholwayo. Amen. Kona namhla ntambama Yes. abazakholwa sivula Yes. ngalawa mandla lawa Yes. aleli vangeli le Amen. umlimi uzasebenza izimanga. Amen. 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 Tinoda kuvavonga Mwari nokuda kweevhangeri Amen. yavakarayira Amen. kuti ngaendwe nayo munyika yose Amen. iparidzirwe zvisikwa zvose Amen. ndokuti vanhu vose henyi vedu we mufaro wedu wakadii. Nhasi tiri pamusha pachief Amen. wedu Amen. chief wedu. Amen. Haleluya. Amen. tichitaura zvevhangeri Amen. pamusha pachief. Amen. Amadhimoni anga achinetsa pano nhasi anya. Amen. Amen. Kana Amen. kwauya vhangeri kwauya simba raMwari Amen. rokuporesa mumwe nomumwe unotenda, Amen. nokuponesa unotenda, Amen. nokudzinga mweya yetsvina, Yes. nokuita zvishamiso Amen. kuna vanotenda. Amen. Manheru ano aya kune vachatenda Amen. vachaitirwa zvishamiso. Amen. Bari mudzimu ngali buwe nga hei evangeli hei nga haya mafungo madipa Jesu ariyani mashangoni yote ni welele mafungo madipa kazvivumbya zvote kariri buwe mudzimu ngao. Amen. Atendaho alovedzwa utochidzwa asatendi utolatwa bari kariri buwe mudzimu nga haya manda nga mandesa nga uri ripanda akosi kosi na rine kosi yashu bari evangeli yosvika vatu vachikunda malema kavote vatu vane vadotenda vadovona manda ahei evangeli ngauri ichichumedziwa kavote vane vatenda malwadze ayafera ichichumedziwa kavote vane vatenda dzithaidzo dziyatandululwa madhimoni ayashava zvote zvimangadzo vadozvivona kayenei chumero yauvhura vote vane vadotenda vadovona zvikanukisaho. Now let us thank God indeed for this wonderful gospel of which Jesus says, go ye into all the world and preach the gospel, this very gospel, and whosoever believeth shall and be baptized shall be saved, but whosoever believeth not shall be damned. Now this is the gospel which is the power of God. And to whosoever believe tonight in this opening service, whosoever believeth when this gospel is being preached will see wonders. All those who are sick, if they can believe, they will be healed. All those who are troubled, should they believe, their problems will be solved. All demons will be cast away. In this very opening service, all those who will believe will see wonders tonight. Na uzihlabelelo la sifunde khona Amen. kuthiwe khona bongani uJehova Amen. lokhu elungile. Ngesilungu lithi for he is good. Amen. Amen. Ugood ngoba nanku sinika amandla akhe. uPaul uthi anginamahloni ngevangeli. Amen. Ngoba lingamandla kaThixo. Amen. Amandla kaThixo. Amen. Ayikona wenyanga kodwa akaThixo. Amen. Okusindisa bonke abakholwa. Amen. Amen. Uyabona nathi kasina mahloni ngalo. Ye umlimi ulungile man. Amen. Ukusilungisela into enje. Amen. Okuthiwa livangeli. Amen. Amandla. Yes. Avunyela ukuphiwa umuntu wonke Amen. okholwayo. Amen. Othi wakholwa abesesindiswa. Abeselanyulelwa. Amen. Bakithi kholwani lamandla la. Amen. Abagulayo kholwani lamandla la. Amen. Amen. Namhla ntambama abakholwa bazayalala kahle. Amen.
Lapha sinamasalamu sila. Hayi. Ayikhona. Hayi. Kasitheni bantu ngamanzi. Hayi. Ayikhona. Sithela abantu ngelizwi likaThixo. Amen. Amen. Sibatshela okulotshiweyo embhalweni. Amen. Yena uThixo umnikazi welizwi Yes. unamandla akhe. Amen. Athi nxa sikhuluma Yes. yena ukhangela inhliziyo zabantu. Amen. Angabona abawavumayo Yes. nabawakholwayo Yes. baze babuye lapha bakhuleke kuye. Amen. Umlilo masebenzisa amandla la. Amen. Abaphilisa abagulayo. Amen. Asindisa abayizoni. Yes. Aqede nezinhlupho. Amen. Namhla ntambama Amen. ukuthi ubone ukuthi amandla ngakaThixo la singenzanga lutho thina sikhulumile izwi kuphela wena vuma ngenhliziyo. Amen. Nazo kwisikhathi sokukhuleka Yes. ubuye lapho ukhulume noThixo. Amen. Wena uyayazi inhlupho yakho. Yes. Ufike ukuthi baba ngikholiwe lamandla la. Amen. Ngiwavumile Yes. ngoba ngizwile ukuthi uthe wena makatshelwe abantu. Manje ngingumuntu phakathi kwabantu bonke. Amen. Baba wami ngifuna ukusinda Yes. kulokho Amen. nakulokho Amen. nakulokho Amen. ngifuna namhlanje Yes. ukholwa ngenhliziyo Amen. ukuthi lamandla azasebenza cha uzabonisa imanga namhlanje. Amen. Amen. Uzahamba ekhaya soku-right. Amen. Amen. Abagulayo emzimbeni uzakuzwa ngomzimba wakho. Yes. Uyareport ukuthi no isifo yena gone. Yes. Sengiphilile. Amen. Ha lamandla la amangalisa la Amen. akafanani namandla ezinyanga Hayi. nawamadokotela oqala uhlatshwe. Hayi Hayi. akamlimi ufuna uvuma inkulumo ngenhliziyo Amen. Amen. ubusuguqa phansi ngamadolo ukhulume naye. Amen. Woo! Amen. Isimanga koShikunda Malema Amen. ukukhuluma amandla kaThixo Amen. ukuphilisa bonke abakholwa. Glory to God. Glory to God. Bari kapisalema 107. David aurili buwani Yehova. Nga uri ndiye ne wabudi. Bari budi ahone ribubona ka hei evangeli. Nga uri hei evangeli ndi maanda. Yes. Budi ahone ribubona ka maanda. Eyambiwo pia ni mashangoni yote niyo huwelela mafungo madipa. Ka haya mafungo madipa una maanda. Musi mafungo madipa chiambiwa one ane di maanda. Ka uyo na uyo ane atenda. Bari batu bachikunda Malema arina masalamusi. Arina madiane radoba hasha. Chinera banacho ndi ipila mzimu. Dilone lile raba hasha ngalo. Ipila mzimu musili chiamba. Zine ipila mzimu lamba zone bone baya zitenda. Bachi zitenda. Musibichi hashiwa. Yes. Yeah. Amen. Musibichi hashiwa. Amen. Ha wena watenda dimbilu. Yes. Soruka mwana. Amen. Glory to God. Bari pila mzimu musili chihashiwa. Bone ngambilu batenda. Chimwe na chimwe chiaruga. Usongo itiwa chimwe chitu. Ngaipila mzimu pezi. Bari mushuma wahone kabalwalaho. Aungisa dokotela ane atoma taba Jackson. Utaba ipi. Bone batenda. Bachida hapo bachido rabela nga chipinga cho rabela. Bamba na mzimu wabo. Kaswe batenda zone ipila mzimu lichiambiwa. Bari arani bangatenda. Bote balwalaho na musingano matekwana. Bayafora. Bote balena zitaizo ngano matekwana. Arani bachitenda. Na musi zitaizo ziyatuwa. Hallelujah. Amen. Don't forget to put in English. Now, David in Psalms 107 says, let us thank God. Thanks be to God for his mercies endureth forever. In fact, let us thank God for he is good. Now, his goodness is in the gospel. The very gospel which Jesus said, go ye into all the world and preach the gospel. The gospel is the goodness of God. It is the goodness of God and the power of God. Now we see the goodness in the power.
Because here in this gospel, we don't have any magic. What we have is the word of God, which is power. We don't have any holy water or anointing oil. What we have is the word of God. And that is the word of God which we are going to give you. Should you receive this word of God, which is the gospel which is the power of God. If you believe and you are sick, your sickness will be gone. If you believe and you are troubled, your troubles will be gone. Now, the manner in which this power works is not the way that we are used to, of going to a doctor and inject you with something. The manner in which this gospel works is when you believe. When you believe, you receive your healing. And when you come here to pray, you are praying to God and talking to your God, saying, Lord, I received your word and I believed it. Now, this one is good. I've seen your goodness even at home. I've seen your goodness in this part of my life. You are believing that everything is good based on the gospel that you received and believed. Now the overseer says, people of God in Chikunda Malema, if you can believe tonight, God is going to bless you. If you believe and you are sick, your sickness is gone tonight. All you have to do is to believe. Amen. Sipinde sifunde ku Psalms 107. Amen. Siqedele khonapho kulintambama. Amen. Verse 8. Oh, that man would praise the Lord. Amen. For his goodness and for his wonderful works to the children of men. Amen. And for his wonderful works to the children of men. Men should praise the Lord. Abantu kumele bambonge uThixo. Amen. Ngenxa yokulunga kwakhe. Amen. Ubugudu bakhe. Amen. Obokuletha amandla akhe emhlabeni. Amen. Ukuthi ngalamandla asebenze okumangalisayo. Amen. Kubantwana babantu. Siyabonga impela. Namhlanje sifuna amadoda abongayo la. Labo mama ababongayo la. Abakholiweyo bazaphuma benzelwe izimanga. Amen. Amen. Ngalawa mandla la. Amen. Wenza izimanga kubantwana babantu ngawo lamandla la okuthiwa livangeli. Amen. Umlimi umuhle man. Amen. Abantu bonke bayazi babevukela ukubonga. Amen. Babonge emini babonge ntambama. Babonge belala. Bembonga ukuthi Thixo sikubonga ngalamandla la. Amen. Osebenza ngawo izimangaliso kubantwana abantu. Amen. Ukuthi abazakholwa namhlanje ngalawa mandla la umlimi uzasebenza izimangaliso. Omunye uzamangala sekhaya. Nawo ngesimanga esiza kwenziwa nguThixo empilweni. Amen. Amangale sefike ngekhaya ukuthi awuphike man. Na ngivuma amazwi lawana umuntu lowana akhangela sokuchintshile ma. Isimanga lesi. Amen. Yazi isimanga awungeke usichaze ukuthi kuhambe njani. Hayi khona. Ungabona ukwanisa ukubalisa ukuthi ngenze nje kwaba nje so simanga. Isimanga into enzakala nawe umangala. Ukhanuke ukuthi Namuzikora makorosa ya. Asinokungoterera munhu achitaura papulpiti. Averenga mubhaibhiri. Ini ndikatenda ndikataura naMwari vamunamato. Shuwa rapera tari. Amen. 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 Lapha. Ayayayayayaya. Inkosi mayibonge ngiyanithembisa abantu bakamlimi. Amen. Ngelizwi likamlimi leli. Amen. Kuzasetshenzwa izimanga nezimanga. Amen. Amen.
kuphela kwabakholwayo. Amen. Abangakholwayo abayi kuthola lutho. Hey. noJesu wakhuluma ukuthi hambani niye emhlabeni wonke nitshumayele ivangeli kubantu kodwa zwanini batshumayele okholwayo nitshumayela uzokwenzela ishimanga uyakusindiswa uyakuphiliswa uyakwenzelwa imimangaliso kodwa ongakholwayo akayikuzuza lutho kuzaba yikubonela kwabanye nje acaba ukuthi kambe kwenzekile ngoba kuye kungenzanga nisi ngenxa kungakholwa ukukholwa isonto emangalisa yikuvuma ilizwi likaMlimi uvume konke ukuthi ukuthi yikho ngoba kulotshiwe eBhayibhelini uthi kumnikazi wamazwi xa uvuma uyabona inhliziyo yakho xa usukhuluma naye ulapha sebenzisa amandla akhe alivangeli ukukwenzela okumangalisa. Amen. Amen. Anasimanero vese vachatenda mwarato kudhara tivi pakuvonga asi ukatenda mashoko ayaya uchaitwa zvinoshamisa hanzi haiwa dai vanhu vachirumbidza Jehovha nokuda kwokunaka kwake uye nokuda kwamabasa ake anoshamisa akaitira vanakomana nevhangeri rimwe rinoita mabasa anoshamisa kuvanakomana vavanhu navanasikana vavanhu nokuvazvarwa mwari unoita mabasa anoshamisa kana kuchibaridzwa vhangeri kudai muzvarwa akatenda unoitirwa basa rinoshamisa nokuti iro vhangeri isimba raMwari rokushandira mumwe nomumwe unotenda. Siyabonga. Hallelujah. Amen. Bari apa kapisalema 107 verse 8 upfive nevonga valivo Yehova vutu hawe na madembe eaita kha vana va vathu bari mudzimu oritela madembe na vuthu limwe la dembe le mudzimu aritela ndi ivangeli bari kha vothe vane va ḓo tenda ngano madekwana vadovona dembe le mudzimu aritela bari namusi ngano madekwana rikoyovona vanna vane va ḓova va khou livhuwa mudzimu va tshi vona madembe emudzimu aritela bari vamwe va ḓo ri va tshi swika hayani va mangala va kanuka uri nga u to amba havhala muthu fhedzi hono itea hetshi na hetshi na hetshi na hetshi bari na iwe muno ḓo kanuka ngauri mudzimu uri itela zwino kanukisa bari zvinoitwa nga mudzimu zvikanukisa na iwe mune wazvo zvine iwe mune wazvivona uri zvo bva hapa zvaḓa hapa zvasvika hapa ndi zva iwe mune asi zva mudzimu mara zva mudzimu zvi ḓo kanukisa na vone uri nga u to tenda la maipfi a vha khou ambiwa nda livhuwa mudzimu fhedzi uri dembe le a ri itela kha vhana vha vhathu vhonani zwino zwithu zwo no shanduka hafha hayani bari nga zwezwo fhedzi nga u tenda heneya maipfi Yesu a ri yani mashangoni yoṱhe ni hwelele mafhungo maḓipha kha zwivhumbwa zwoṱhe a tenda wo lovhedzwa u ḓo tshidzwa a sa tendi u ḓo laṱwa bari ingango a sa tendi hanga wani tshithu a sa tendiyo hanga wani malamba fhedzi vhathu vha no ḓo wana malamba vha vhona na madembe ndi avho vhoṱhe vhane vha ḓo tenda bari kene tshumelo ya u livhuwa mudzimu unga vhuya phanḓa wari Yehova ndi a livhuwa tshihuluhulu ndi livhuwa ivangeli ye wa nḓisela yone yene a ita madembe na vhuthu kha vhana vha vhathu. Now David says, let us indeed thank God for his wonderful works unto the children of men. Amen. One of the wonderful things that God has done for us is the gospel. Amen. And the overseer says tonight we can see men and women coming before God, giving thanks to God for the wonderful works that he has done unto us. One of the wonderful works that he has done for us is the gospel of Jesus Christ.
Now, the overseer says one of us can go home. And when we got home, we will see wondrous things all over. Because of this wonderful gospel that Jesus has brought unto our lives. And the overseer says, you know, wonderful things that are wonderful and done by God, they will even be a wonder to you. But those things which you have seen that they started here and they came here, now it is here, those are not wonderful things. Those are things that are done by men. But things that are done by God are wonderful. They are a wonder even to you. You will even wonder, how did it get here? How did everything get from wrong to right? You will not know the steps because the steps are known by God. But you will know the wonder. And this is why Jesus says, go ye therefore into all the world and preach the gospel. Whosoever believeth and is baptized shall be saved, but whosoever believeth not shall be damned. There is no reward for those who don't believe. The reward is for all those who believe. Tonight we can go before God and you tell God, I believe. I believe the gospel. A wonder that you have done unto the children of men. And it will be a wonder to you tonight. Yeah, asigqibeni ke ku John chapter 3. Amen. La sifunde khona. Amen. There was a man of the Pharisees named Nicodemus. Amen. A ruler of the Jews. Mark that. He was not just a mere man. He was a ruler of the Jews. Amen. The same, not a different one, but the same ruler came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God. For no man can do these miracles Amen. that thou doest, except God be with him. Amen. He had seen Jesus doing some miracles. And he accepted wavuma Nikodimo umuntu omkhulu. Yes. Induna yakwa Israel. Amen. Yavuma yathi akula muntu ongazenza izimanga lezi. Ozenzayo uThixo engenaye. Akula. Yena utsho ngoba umkhonzo omkhulu. Umfarisi ekukhonzeni. Amadoda akwaziyo iBhayibheli nemithetho kaMlimi. Kodwa ngezimanga uJesu ezenza ngamandla alivangeli. Amen. Abavuma badakula. Wena uvela kumlimi. Ngoba akula ungazenza lezi zimanga lezi. Ababezibonile ezenza esebenzisa amandla kaMlimi. Amen. Alivangeli. Amen. Abadakula nxa uThixo engenayo. Lokhu kwenziwa ngumuntu olothixo kuphela. Ekhuluma nje akakwazi ukuthi kunesimanga sezimanga. Amen. 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 Ukhuluma ngezimanga ezinengi abazibonileyo. Bakhuluma bavuma nabanye bakhe yiko esithi siyakwazi. Amen. Ngakuna umuntu ongazenza lezi zimanga lezi eziningi uThixo engenayo. Amen. Ukhuluma induna, ukhuluma urula, ukhuluma umazi wemithetho. Amen. Kodwa akawazanga ukuthi kunesinye isimanga abangakasazi. Isimanga sezimanga. Amen. Esiyisona esaphezulu ukwedlula zonke lezi abazibonileyo. Amen. uJesu wathi njoba ifikile induna le angisoze ngitshone ngichithe isikhathi ngikhulume ngezimanga lezi ezincane ezikhuluma. Amen. Ngifuna ahlakwazisona induna yezimanga. Amen. Amen. Induna mayazi induna yezimanga. Amen. Kuhlangana induna nenduna Amen. yezimanga lapha. Amen. Amen. Lapha kuThikunda Malema sizakhuluma ngenduna yezimanga. Amen.
Amen. Amen. Yohane chapter 3 verse 1. Ovo una mutu wa Bafarisei ane apfi Nikodimo, muhulwane k'Abayuda. Muhulwane k'Abayuda. Amen. Muhulwane. Yes. K'Abayuda. Amen. Bari oba esi mutu pepo, obe muhulwane k'Abayuda. Yes. Ene ada Yesu ono yu muhulwane k'Abayuda, ayi mumwe ono yu Nikodimo. Ene ada Yesu busikwari, Rabi, riaswidiva zvauri umufunzi abvawo ha Mudzimu, ngauri ahuna mutu wako naho uita madhembe haya ane waita, arali Mudzimu asinaye. Amen. Bari muhulwane w'Abayuda Nikodimo ozvibona azvipesesa musi Yesu akoita madhembe, azvibona zvauri ahuna neangaita madhembe haya arali asabva Mudzimu. Amudhodhera aya usiku asvika amubudza ari Rabi, riazvidiva ngaimwe ndira vava kwamba na vamwe vatenderana zvauri hayo hoyu ubva ha Mudzimu, ahuna neangaita madhembe haya arali asabva Mudzimu. Yesu ari ubona muhulwane Nikodimo ari ndiye musumbedza dhembe lihulwane linofira madhembe othe. Ovona othe madhembe eyesu avakoita ari hoyu ndiyo musumbedza lone lihulwane dhembe k'amadhembe othe. Bari muhulwane ovotangana na muhulwane, bari ndiyo musumbedza muhulwane ane ava muhulwane k'amuhulwane. Muhulwane. Amen. Asumbedzwa dhembe rari hulwane. Amen. Glory to God. Amen. Shafakana. Amen. Hallelujah. Amen. Bari muhulwane ukosumbedzwa dhembe lihulwane linobva k'amuhulwane. Bari ndilone dhembe linofira madhembe othe. Bari pano Chikunda Malema rokuvangana phanda musanda muhulwane rikoyopanga dhembe linofira madhembe othe. Lone dhembe lihulwane k'amadhembe othe. Hallelujah. Amen. Isimangalesi esikhulu kuzo zonke. uNikodimo wabuya emangele sebekhulumisena ukuthi hey madoda, singabafarisi thina sineminyaka iBhayibheli siyalazi imithetho kaMlimi, kodwa lo ndoda lo izimangalesi vusa abafileyo, izimangalesi iziphofu ziyabona. Akula muntu ongathi kasikwazi ukuzenza, zenziwa ngumuntu onoThixo kuphela. Angithi ubona izimanga ezinengi kanti akakwazi ukuthi kunenkunzi yezimanga. uJesu ebona ukuthi hawu abakhulu laba bayabona izimanga lezi, kodwa inkalakatha yakona kabayazi. Namhla ngikuchitha isikhathi, angaqeda ukukhuluma sengihle ngimbonisa isimanga esikhulu esedlula zonke izimanga. Amen. Esenziwa ngamandla alivangeli. Amen. Leso singenziwa kuwe. Yes. Na abafana bezimanga bonke laba awusababali. Hayi nxa kuyizifo zibaleka zodwa, nxa kungamadimoni abaleka wodwa, ngoba sokunedhembe lihulwa. Amen. Bari Nikodimo khoyu ukwamba na vamwe Vafarisei uri vana vahaxi rine ri Vafarisei man'walo ri ya diva, mara madhembe ane hoyu munhu akho ayita ahuna ne anga yita arali asabva Mudzimu, ngauri na rine swiko ri bhalela uvuye hoyu munhu a swi kona ndi ngauri u bva ha Mudzimu. Upfi Jesu a tshi vona Nikodima ari uyu muhulwane wa Mufarisei u kho vona madhembe aya, mathina a swi tivi swa ri una dhembe lihulwane, u kho vona swidhembenyana swituku, mathina una dhembe lihulwane. Akati tivi
lone tanje la madembe ari nga musi ndi ya musumedza ati nga vhuinda fedza na tshifhinga ndi khoyo musumedza lone dembe lulwane line ali wana zwidembe zwiṱuku zwi shavha nga zwoṱhe lone dembe lihulwane. Amen. Helo dembe ndi kubebiwa huswa. Amen. Leso simanga ezedlula ukuvuleka amehlo ukukhulusa ukuma kwezishotsha ikuzalwa kutsha. Hallelujah. Uzalwe ngokutsha. Amen. Wenziwe umntana kaMlimi. Amen. Umuntu omdala lo wahle watshelwa indaba kanye kanye wayiswa isigodlweni sendaba. Amen. Nalapha kuChikunda Malema asiyo ndawo yabantu abancane le indawo yomuntu omdala omkhulu. Amen. Nxa omkhulu watshelwa indaba yabantu abakhulu lazakhuluma ngendaba yabantu abakhulu. Amen. Indaba yokuzalwa kutsha. Amen. Singeke kuberekwa kutsha. Amen. Chishamiso nje zishamiso Yesu. kana chaitika ichocho kurwara uchanyengetere. Amen. Na unama uchanyengetereri. Amen. Zvinongotiza zvega. Amen. Nokuti wawana chihombe chacho. Amen. Anasi manheru kune vose vanotenda zvingatoitika nhasi pana. Amen. Ungaenda kumba wavachishamiso. Ungaenda kumba wavachishamiso. Amen. Ungahamba ngekaya usenzelwe inkalakata yezimanga. Amen. Isimanga sezimanga yiso esizakhuluma ngaso. Amen. Asifuna ukumbonga uThixo Glory. ngale ndaba yezimanga. Glory to God. KwaChikunda Malema kuzaba nenews. Amen. Bonke abaku-social media baza kuzwa indaba yezimanga. Amen. Isimanga sezimanga. Amen. Umlimi uzasihlalukisa la. Yes. Umlimi uzasibeka sobala la. Amen. Nhlanhla wena uko ku screen. Ubona physically. Amen. Actually. Etende la KwaChikunda Malema. Amen. No chief ekhona. Amen. Okwatshelwa induna yabaJuda namhla kukhulunywa kunduna yabavenda. Amen. Hallelujah. Mina ngiyabonga. Amen. Yes, for an introduction for me it's enough. Amen. Who is there? Ndinyi. Onento ayifuna. Ndinyani atenda ngano matekwana. Talk to God. Dembe lihulwane. Ndithuka lokukhuluma noThixo. Ndinyani funa hamba na Mudzimu ngano matekwana. Yes. Wenzelwe isimanga. Uyitelwe dembe linofira madembe ote. Sendela wabela Mudzimu ngano matekwana. Hallelujah. Hallelujah. Sendela wabela Mudzimu. Sondela.